At-takbir biihsan. Kadi takbir seolah entah takbir. Kadi sajabe takbir. Demi datang leta semua ngajang tepang jodoh. Muajah diri yang belum sami berniat, tajah di lapas niat seno. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat turut imam 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ada selaki ikatan berjamaah tu balik. Kade sakembe kadin jelab datang mukaranat laun waktu sak datang tak waktu sak takbir. Kende satulah baik. Lamun dia aja dulu angan tite sembahyang. Wa wajari lo ale kentulah wajari malik lantaran dino ajahan. Namun dia aja mun serpek setan sunu tame waswas jari. Nah jari kata aja si ulama, si nabi, lamun padu duduk telitian tu jaga untuk. Kemudian putus niat dari awal sampai akhir dia kebisunai. Ayo dan matan zubat. Wa in tadum hatta balata akhirah husnas sawabaka milam fil akhirah. Ada yang berkekala duduk jakisan husnas sawabaka milam fil akhirah. Entah tetap niat dari awal sampai akhir no, inilah kesempurnaan atau ini kesempurnaan jalan tangguh paham pahala besok bertakkan berniat dulu. Ada menyapu sedikit niat dulu kena putus niat. Iya paling awal. Agen kanggo jadi mampu berniat atau kanggo lagu ini kesempurnaan. Kesempurnaan. Ada yang berniat sekedar total atau disebut kagum masih. Lalu niki kesempurnaan entah tuduh. Malum saran yang belum sami kadang belum pembega di jalan. Kadang-kadang apa nanti datang ke tuduh, kadang-kadang anak, kadang-kadang ajerepek. Nah jadi kekekalan pertetapan hidup sampai besok naik berniat sambil berdoa bismillah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah ya Tuhan dekaji bicarin gamak muan kaji ya dan dekaji percaya tenang tandur ya dan dekaji waktu semua dewa berniat untuk asah niat sekali nu kedua katelu kali berniat jadi tutup kemudian putus niat. Arang setan di dalam wudu nunggul narana. Dia serpak tamu di dalam hati yang belum sami. Masuk ya wudu tiga wudu dan kena aluntan wudu nyalahan tu beda. Gaya kasur coba telitian wudu. Dari wudu akan bukan ngeraus. Kali satu diri juga Allah Ta'ala mungkin dia lupa Allah Ta'ala aran melet bajari manusia lamun tahu dia jelap lalu lamun tak saya untuk tak sejam diri juga Allah Ta'ala sahaja kudu kali tilit besok atas dulu di sampuna saat ini desa lantaran batas semua kebelu antara kending sedai sangkok kebelu kebeli yang kentok datang kentok kebeli mul. Nah jadi kalau ada kawan mantan satawa sahaja kudu betul di besok dan kawan hingga sunu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya guna sendiri kaji percaya gamak mengkaji lama kaisa penantang dia nenek kaji besok batak berniat dulu eling batak kawan sahaja kudu dan berniat Allahumma baca doa Allahumma atini bishimalihi Allahumma la tutini bi kitabi. Ya Allah, ya Tuhan dekai jangan gawa kitab kaji datang di jalan kawan nenek kaji. Wala syibadi. Lu besok batak kiri berniat tuduh
Allahumma atini bi Allahumma la Allahumma atini bi kitabi wala min warai zari. Ya Allah, hijani kamu batak kaji dan kaji kadesa kendik datang surat jalan kiri atau jalan muri. Jadi besok kan dengan menyapu sedikit Allah maharrim syah berdiatul saja kun Allah maharrim syahri wa syahri alana haramah jama awak kaji dan kaji ya tamu neraka ya dan kaji. Dia besok kata Allah maj'alni mayyasai'un al-qawl ijani yang kata kaji dan kaji girang dengan ngaji girang dengan Quran. Dengan besok naik berdiatul saja kun Allahumma sabbit qalbi Allahumma sabbit ala surati wa yuzillu fil aqdam. Ya Allah tetap Bapak Atik naik kaji dari kaji jalan sebenar jalan selalu lurus. Wande maingga sudah badan ang angkat ini betul. Allahumma ja'alina tawabin wa ja'alina tawabin Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta aghfirli. Ulang sholat tabuti ma apa dosa masalah makar teloi dedam di dunia tetap bunga insyaallah taala dah teliti lidah lalu untuk malikam tamu dalam takbir tetap pula anda sambar misal kanak baru sokul dalam tianina kamu ya tadi ini dosa lalu teliti lalu ni sampai anda tak tuduh menjawab ini lalu nuduh musember je mu itu lain dan cukup jumpa takkan. Ya. Bagus dong. Di upload. Baru pasti sasak pas. Nah, anu beraja akan lunas Allah tadi. Sudah sana sembahyang betul lunas. Eli udu, eli jaga diri, daki sembahyang. Udu ni istajib lakum, apa ini? Lakum mana? Istajib lakum pasti dia terima doa. Alhamdulillah ya, ini mungkin narak baik, mana bangun, mana kesugi. Di narak memang sering jalan, melek bekalau, melek kantor, kadang-kadang buat duduk. Arah Ibrahim bin Adham lain tamu jumpakan. Nah jadi Ibrahim bin Adham dia berdaya Abah Ishaq kan Abah Ishaq kasih apa kelai karena lunas juga Allah Ta'ala dinarap yang baru tidak terima bahasa Ibrahim bin Adham mandi lantaran diterima doa si Allah Ta'ala lowe baramut tinggalin si ate iya bendini terima doa berwa pertama sabo tadi di dalam ate itu ma'rifatullah hatta tu'addi haqqahu pertama kan ma'rifatullah tahu Allah Ta'ala lagu dek saja sudah harus sebenar ma'rifat tu. Muntahun aran hukum dan kembali kami terus. Muntahun aran haram dan terkait dengan. Muntahun dengan lali sembahyang, kembali lali. Hatta al-awwalu ma'rifatu hatta tu'addi haqqahu. Ndek jauh jauh mula hak aran ma'rifat semula kewajiban lain jauh. Iya kan ini terima doa rasa. Iya kan ini terima doa. Dengan bekaran marifat dosa berat. Kata jauh marifat. Lalu dia tak jauh aran marifat. Hatta tu'addi haqqahu. Dia jauh sambil hak ni, sambil tugas ni tak jauh. Banit bergak. Di mana marifatullah pergi. Nah, ia tahu kekeliruan kan dengan ini terima doa. Kedua terima doa Allah Ta'ala za'antum tuhibbuna rasul selapu dinarang dengan cinta kasih kepada Rasulullah
cinta kasih kepada Nabi Muhammad. Lalu taraktum sunnati, wah sembahyang qabliyah ba'diyah. Sunat tadi. Taraktum bisunnati, bukangan Rasulullah, bentunah cinta kasih Rasulullah. Lu taraktum bisunnati, loean madi sunat. Sunat di luar sembahyang, sunat di dalam sembahyang, perlu loe bu tadi. Iya, kan diterima doa. Qabliyah habo, ba'diyah habo. Apabila kita nyerap tak punya kesempatan ba'diyah, nyerap pakai ini itu buruk ba'diyah. Jangan di sini kita jadi wirid. Qabliyah coba jadi wirid dah. Sembahyang asar di mana asar per rakaat haramallahu ala jasadi ala nar. Dia tahu amu awak tapi neraka. Man shalla qabla asri arba'u raka'atan haramallahu ala jasadi ala nar. Sembahyang per rakaat di mana asar taharaman awak kejut api neraka. Lalu dipilih amalan yang tidak perlu usang. Mudah sembahyang fardu saja terima ansah, tetapi kita terima. Penting mudah logik. Dia macam tiang ni. Aku jarang sembahyang. Seperti mana asar tu, barakat suara waktu. Iya, tarparang qabli asar. Nah, lamun ba'di asar jadi kanggung dinarak dan sembahyang kasasar darah tabliyah, darah ba'diyah dia. Hingga sasar darah haram sembahyang. Udah mitering tong rumah sembahyang hingga sasar. Di kanggung dah sembahyang ke asar. Darah tabliyah, darah ba'diyah. Cuma qabliyah darah ini rawatib wakat tu di tebaran. Sandi luar dia Rasulullah. Maka saya sembahyang rakaat sedih manasar haraballahu ala jasadi ala nar. Haram awak kena api neraka. Angka ane magawe sembahyang ane qabliyah asar rakaat, namun langsung gawe rakaat sakit anu tahiyat. Foto rakaat atau tahiyat. Ketika tahiyat kedua mengganggu. Namun gawe dua rakaat dua kali tahiyat. Namun gawe langsung rakaat sekali tahiyat tentu letakkan rakaat atau gawe tahiyat. Namun gawe rakaat usolli sunnatal asri arba'u rakaatin ada alil hatali. Aku sembahyang qabli hasar rakaat karena Allah itu rakaat betul foto untuk bertahiyat. Modo atau tidak modo. Lalu gawe dua rakaat para subuh, dua kali tahiyat. Lalu rakaat langsung sekali tahiyat. Para hadirin, jawab ini maupun jawab jam 5 belum sepi senam wanita. Maaf kalau kita panggil. Al-Fatihah. Silah zikir dulu. Zikrani nama, beta sama ditelanggih. Mudah-mudahan terima amal ibadah terdanti. Yang belum sambil ditawasolah. Mami bini mami laki sabun tinggal Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-Fatihah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma syaghil jawarihana fi ta'atika wa syaghil qulubana fi ma'rifatika. Allahumma sir lana ilmu kalimati la ilaha illallah. Allahumma tawil umurana wa sahih yasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wal khair qarribna wa al-syarr ba'idna wa qdi hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para jamaah bini wa jamaah laki nabi jatuh murah menerima pajak yang kadulis dulu sami segera dekat Quran. Mohon maaf, ribu maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.